Family ganong po uba Meryl Bonds menta kasi ula ay ka jingkit bok kedwang ya ka kenhun ni kai football ki ken thei jong ka kirtan under 17 ka Christian Higher Secondary School nong po hadin pa kate ka kenhun klara ka nam la do ka state level suboto kam 8000 arpusa bat menta kala pen khre pat ban mi khmat ya ka jilla shaka 63 suboto international football tournament ka ban salong shan hanong ba Delhi ha kate kasngi nakaliang uba Meryl Bon ula IT ru da kasong pisa ka ba shilak tingka shaki bor penya school jong ka Christian High Secondary School bakinyo ban penan kam ha ka let ka wan ha ka por ba let shim benta sha kate ka limpung la sakhi ru ha kate kasngi da ka jingye don lang uba Balajit Rani MDC ka nongpo kinong ilam shnong ka pham sim ki bor penya school jong ka Christian High Secondary School ki kinthei ya le kai jong ka te ka school lambat ki kmi ki pa Hakaju kapor hakatay kasngi nakaliang uba Meryl Bonds ulay tiru ya ka walk order ka balay lakting ka shagipor penya school jo ka Christian High Secondary School nakabenta ban penya shushu ya ka Ying School nakabenta ka jingmentoy jonggi kena puli District ibarat mahal menggila football, menggila roke. Dan kami kaya game kepada sudah kapok tura IEI, ya din yo medal jong kali district di dunia. Andre ke basusi kalau memangi nyim dabun han gila kai ke bangila banyo akan pergi ke sab ke dunia. Andre ada jin dan yo di platform ki babun dari gila kai babun kat ke sport ke don. Angge ka nuan kong dari dua distrik itu ni. Ini iskas hills ki don baru ki jadi kai ki kiwan kong. Ni kermen bakat ba kapor kadangnya ni kermen bangin yen tayo suki suki. Yang ki distrik ki bophe ki ba ki kena ki demi video ban peni kata kong ni joki. Henry kap kalak ke bapi ki layo lawan ra akan nam ko. Mentahu ni don hangni Dena kecing yo jumpi ya kapuat pun kan di kalan ban peni kesap ke jumpi tuan ba ya dengan nam ba to masuk bangai tu lain nama kata ya ki sama di barang kirang sat tidak piak ha kata ban pen tuan susu lan barang pen susu ya kasap ko mo ki tigar kani kate ka ba kaput ke jumpi masuk banong nama kata ba hidei ban kesukam kadang gawe ketin gabong hard work big talent ini custo kira kamu hard work big talent lalu kita stop ni dan hamla susu banyak kesap ke bangilan tu kata kan dia jumut ke juga dengan ni sekarang bah nalo kesap ke tilagan kita prestom susu di salon kisah kasih dua ni cek banyak Kibawang kiri ukhaw, gani kibawang ki star player do kapatay. Hindi kibawang naka yin, kababit, kababiyang, lani ka kaba, kibawang naka family background kabalong very high status. Hindi kibawang na galong yin kaba, ibaduk. Ronaldo kibawang naam ka. Hindi ukna abayim haslam. Mo abayim haslam. Cara kaba dan bayi kau watan benlek ikan jin Ronaldo umi nangka bat long way cruel eleka football aga pathai borowe tikani kedi kebamangi ni hapan pakha yimdei ban su sakut aga jimut di pakha jongi bangi dei pendong banga dei kun baduk banga dei kabakuni bakunta Abang ipe gidur kemat ki jompi haga tugasgi. Kadang ngejing kermen ba pin sopoi Hong Kong jo ngejing jom. Bat ngejing posniu, ngejing mudur, ngejing ngilang baro haga tugasgi kebaidon lang haga tugas step. Apa de ngejing penuit jong Islam haga tugas step. Ngejing don rengkat nagaliang jo school. Ban ai men sim yipi ban kitbok kruyang yipi gitu step ban ngi sarong bahaga ni ski bagi yang ban pendan borom
Bangkit bok keruyang ya kini players kibigi kijumi. Congratulations ya pibara ki players kiberananya dan peringi pi kibom dan roiman. Congratulations. Congratulations nak banta jong kau bok sekeliru. Beladut ya dudem pensingan beladut ya dudem gini bajuban nanta ba marwin mah kiberan lang kibalayadan benta nanta IDD dan kibalayadan rekat bahkan ke tim angki selong hari ini pun kamlong ke besuk namar ke babun ki player jong ni hangi di praktis hakamadan kabulung keti kabum nabiang habungnya simbenta angki selong gede hakamadan kabagi ong dau artificial top kamlong ke besuk kabeh sisa balance Henry Filawet nu syarut dikit-dikit na overcome yang challenges kita but filawara ikan nam kaburam. Ke Christian Higher Secondary School kabulong kadang job hak super tokop under 17 girls ada kisah marga arkusau kade kaburam ya kade ke school kaburam ya kimi pa kaburam ya ke senong paham sim ya kan nongpo area hit barok hoi. Pan ada juga kepor sebenarnya kita kabu. Pan ai kita kuble ke Kerpang ya ka Menken Higher Secondary School ru, bat kumju ya ka school po Nongjiri Press Secondary School. Ang ci na po umsning. Kibade ki perlok jobi ki belajob hadit kategori berher. Ban mi keman ya ka jela ka jomi ke pasau sarang galong bahagian ni kesnem marjar pusau. Baru lain li kategori Iban mikmat sadalhi kidena riboy. Ade kaburam bar bakumwi na gilong mikmat na gasem boy na snow. Ba kade sisa kapor kabakmen. Bar bangibde ban pendukut jika tangkat ni. Banile kai batui di school na giwe gi jela. Subha ban restom ban lestom discipline skill gedung thi kada thila. Ban adab yang temperature ada di kablong ke besuk ke kluj ke sunbeneng weather kalong ke kluj kita kasa gini kita ini scam ban mangin persang ban keren ya ke sports department ban penwit penbiang yang facility kat bala namar bagi sutu ke kot ke khia lani kijing bam ki supplement ke berhaban bam kijing bam ke berhaban bam lagi ke breakfast ke lunch ke dinner ke bam ke berkongsan marga met jongi gibreu talong kum ke mesin telada ngimla aban mintin ban penbiang kala amdi ke begidi kala amdi ke jus begidi kala amdi ke suplemen repair bengi bam kidi ban long ke biang nang kinyo ke met ke bakot ke bakya tentang cucut kendian ya ke fitness lajen jar ke sports ke bakongsan ke fitness ke jogi nai bam kumar abo tilik alenti naibam kumar haban pek hai kabam adab ya ka digestion betul ki betul ka